gukanika imodoka no kuvuga. Edward Bariyendera Cumisurwe nagira ngo mutabana mushanjira ry'umwani yatandikiraho kumutema hatariho nshonga yone ibarukufa ko yatemire nayiru ko nirutse ngeze nkari ijyanye biranguisha niko kutandika ku ntema. Bariyendera nagira ngo mutabanuwe n'umwana mu bumunonga kandi ngo tikaretwo kugumana arese njayi kandi yashabe ibyo bushoborozo ko mukoma kagumayo ahawo kuba ngo abasa kugaruka kamuhezaho ahubwo kubona umwana wanjye n'umusiba gumema. Anet Katshayo munyanya wa Nelson Mandela nagira ngo ishaka herezo umwana wo buri cyumwe bitamuberire busha akamuhumurane gwa yagutunga yasura mukazi wawe yamujugira buri kimwe yakimuha atobi yagenze n'ubwacho yira ino mutima ubu yatunze awaye yafuruka yajyaho bwarugira ayijahindukira uwe ni umwana mukambwe kandi amwagana inzayibu niko numva namutakucikiriza mu kiteka activation nikimanye habo kubone tinkweshen zakatinze kuzavuga kamwe binagambire. Assistant Superintendent of Police Kenneth Bakashaba uri umudumzi wa polisi ahabwa district ya Kagadi nagira ngo bamazire kwata Mandela kandi ngo naza kujunanwa rubanja orwo kwenda kwita umuntu jayi bakumige kutokoza bonko biri kumuteganisa ntujumera abana ninga bazeyira bakureka abana za kwandara kuzo mu bintu ibi bitakubagashe biri mu nebintu byo kutokoza bonko turanguka ke kuhindura ko nkarima namaranga ruhanayiza gasitamaha niza kubaga gataro mukamo ndizo raso kubanzeji ubukamanyi wabahire niteko kubiyaho paka abaziri bafe barebe inkura y'abana n'ikintu kikuruka no vunanzwe bumuziri umwana ko kumureka kiri muto basisikara harga mukebe Gasha kwa Thomas tumwebaze.